Nawalo namin. Grabe oras. Itikyon. Nang jalon namin matuan ni gudang namin. Matutuwa. Ima ng usormatudo aman namin ditikyon di barbungan namin. Alani amang namalo namin. Grabe oras. Alu-alu na namang majo tua mata di bata. Ido so kopida di Portillo. Malah tema amang namalo namin. Grabe oras. Alulod damang ma tua matarada inata soribada ngadia nalulun naro tubuh guni alaman namin. Malah tema amang namalo namin. Alulod damang ma tua matarada inata soribada terlumubi madihami na madonga tubuh asara kota pas-pas do hadon ihani sudi puparan yang punani tugas alur utama. Malah tema dia amang ngalung nani alam marmula do nadengkan marmula do naudi badama ma kodang mula-mula jala badama ma mudak sobe. Malah tema dia hamu amang namalun. Alan yang mga dia mahangin, dia maparhorasan, dia mapargabian, dia mapas-paso ni amat tadibata, lalu boy ba siyan akatulang namin ng ulo-ulo namin, beda pang magudang dia.